Mfethu ilayithe isidleke khona ngithi impela ikhathi zaziya ko August September ngilapho ngithe mangithola iconnection yenye intombazane kushuthi eyayisingazi kakhulu ijola nomunye umjita kwakuthiwa uStish osashona intombi yakhe lo mjita udayisa insangu nephilisi sinokuhlala endaweni yakhe shuthi bayasazi ukuthi aya amaphanda lawo intombi yakhe isebenza emakhishini ivele ingitshela ukuthi kule jalide esebenza kulona kuya renovatewa li double story liya renovatewa kulungiswa swimming pool yegceke liyabiyelwa yabo yonke into ubasi lo walapha ubaholela cash abantu imali ihlezi ikhona wathi isafety yakhe ise upstairs ekamereni elikhulu wayichaza yonke into njengoba ngathi mangithi ngiyabuka senginane esibhamu la kwaba yilento yesibindi wena mfowethu yabona kwaba yilento yesibindi lapha kwakufanele ngithathe umuntu esokwenza naye lela cala angisho ukuthi it's okay ukuthi kwakufanele sipush crime but ngalesa sikhathi umuntu esayiphusha mhlambe ngangizophumelela ukube ngangihambe nomuntu ngahamba ngedwa idate seyikhiphile lo ukuthi hayi fike ngesikhathi esukuthi nelanga lokuthi ngangena kanti baselantshini abantu abasebenzayo ngangena kucwebile ngangena ku drive-in ngawunyuka ama-stepisi ngawuqhamukela ku-sliding door sasefront kanti kunomuntu mina engingamboni uyadla uhleli kwi-pool swimming pool i-empty angithi uhleli kuyona kushuthi udlela phakathi ugqoka amadansana uyena oyipheshayo uyayiklina ngaphakathi uyayiphesha ama-cracks uyayilungisa wenza yonke into angimbonanga ila eceleni mina ngigudlala kuyona ngiyoqhamukela lapha ku-sliding door esefront hayi mangiqhamuka ngifice ikhehla lihleli nje nomfana walo unomzimba nje mude amandiya ngathi nje ngiqhamukela kubona sivuliwe i-sliding door nje uhafu ngathi ngiqhamukela kubona ngidonsa insimbi ngathi nayi don't move ungabusanyakaza please stay like that otherwise guys you dead nifile uyabona lento sengiyenza isegazini babe behlala kwathiwa what do you want ngathi mina take your shirt off likhumula umfana lo ngithi na floor lala phansi alale phansi izandla ngemuva ngimtight izandla ngimbophe izandla ikhehla nginendaba nalo ngiyalibona nangu umuntu onamandla engingafunda bese ngibabuza ubani la who else around the house thiwa mommy where is mommy in the kitchen it's okay biza umama yabo mommy come this side hayi qhamuka umakokwana hlala phansi mommy only thing I want here is all the money you got in the room in this house. So why okay. Don't worry. There is a man. Aye. Fun. Thatha umfana ondiya lo. Bese ngithi singene ebathroom la. Sonke sobathathu. Fike ngimlalise la ebhavini lokubhafu lokugeza. Angena kwibhafu. Bese ngimbophe inyawo. Bese ngithatha umkhulu ngithi mkhulu sit on top of your son agibela ahlale lapha kumfana ebhavini ngenze lithangabi ne-movement bese ngibavala imlomo bese ngiphuma-ke le bathroom nginyuke nesalukwazi hayi sifike ekamereni salukwazi sivule odropho sidonse isikhwama la anginike lesi sikhwama
ayimangisithi ayi silele sithula into engihlangatshezwa 100 balele bathula bathe do ayi sithathe lesi sikhwama ngiqala ngithi where's another bag I need a bag like a school bag angifake kwelinye ikamera ngikhombisa qhamuka omunye ubhakha weNike ngisifake phakathi ukugaxa kumina ayi yabona imali indlela engiyibona iyona ayi angisacabanga ukucheck enye into ngithi woza gogo ngimthatha ngiyomshiya ebathroom ngithi gogo hlala la bathroom ngithi key wemoto where's the key ayi bangikhombisa nguthatha ngivale la ebathroom hey ngoba mase kufikile ya kusuke sekufikile mistake yenzeka lapho yabona njengoba ngiyophuma ngiphethe lokho wemoto ngibuzile futhi ngathi ukhiye weNissan Sentra lebovu uhamba ngale Nissan Sentra kuthiwa isigubhu lo mfana wakhona esenziwe sidrophiwe sishange rims sibovu siyabona indlela esiyona uyasibona ukuthi hayi ungasikhathegorize no BMW indlela amanje yazenza imoto hayi ngithi mina ngifuna ukhiya le moto le ngibuza ngithi anti-hijack thiwa ya under next to the steering you put the anti-hijack button there it's okay hayi ngiyayazi vele ukuthi ufike uhlomele shandisi yakhona le ngathi isa USB ufike uhlome yona ishintsha amalambu lapha ishaya ilambu elihlaza bese uyakhipha imoto izoduma yabona nje ngithe ngiphuma la eminyango ngiphuma isandla ngisifake ejacketini ngibambe isibhamu ngesandla ngiphume ngidonsa sliding door ngabona into esekhanda lami ukuthi manje ngiyofika emotweni ngiyayidumisa ngiyahamba ungaze kuqhamuke umuntu ozongibona noma iphoyisa ngithi mawuganga vele uyalicabanga iphoyisa uthi ngaqhamuka iphoyisa endaweni yami yokuganga ngingaze ngisuspecteke ngithema ngiphenduka ngithatha le tenebhe ngasemastephisini ngiyise emotweni yabona ukuvumbuka kwalomuntu owavumbuka la ku swimming pool kanti umuntu osebenzayo and uvumbuka with blue clothes amadansane kumina in my eyes kwafika ukuthi hey lo muntu ngabe uzongi-attack kushuthi uyibonile lento noma kwenzakalani angazi kwenzekani lapha but somewhere somehow ngathuka itrigger yesibhamu idonseka ngoba ngangithi mina ngizama ukusikhipha ephaketheni ukuze ngimthathe ngimfake endlini ngathi mangisidonsa yazi kumina ngavele ngabona umbala we-shirt lephoyisa kwangathi ngibona iphoyisa la egcekeni ngathi mangisidonsa hey ufuna umtshela wanyakazi savele saqhuma isibhamu sivele siyaqhuma simshaya simthela phansi simshaya simthele phansi kithi hey yabona uqhuma kwesibhamu emajalidini endaweni lekuthiwa amajalidi lezi indawo zoma suburb area kuyayi-draw attention big time ya so lapha ngene emotweni yaduma ngayifaka u-reverse and good driver vele imoto ngikhulele kuzona ekhaya kushayela nje sengiyakwazi ngendlela ephelele engangena kuyona ngayifaka u-reverse ngayikhiphela emgwaqeni ngafakela yaphambili ngayingena umgwaqo la esiphingo isiphingo sakhona ilesi esiqhamuka kuleli side lasesiphingo beach ilesiphingo esingale ngaphesheya kwesiphingo hills
So vele mangiqhamuka la kumgwaqo omkhulu ngizoqhamukela emgwaqeni ozongikhiphela kuleft eSphingo Hills, uleft oya kulomgwaqo onyuka ukuyise koMakhutha Manzi Mtoti, ilo phose kuwela uyeMlazi ngaphakathi. So ngikuduza ke manje ke mina ukuyophuma ngiqhamukele kulomgwaqo ozongikhiphela emgwaqeni omkhulu ukwazi ukuyowela ngeMlazi. Ya baba ne backup, i-backup eyaqhamuka angayizwi imemeza from ngapha nangapha, thiwa hey robbery. Sasiqhuma isibhamu kwakuduma imoto, iyo lento yangidida-ke manje-ke nemgwaqo. Ngathi ngishona ngala ngayibona ngathi ngiya ngaseringini, ngajika ngathi ngiyajika ngithatha omunye umgwaqo, ngehla ngathi ngiyawubona ngubona ukuthi ungisa ngakuphi, ngafohla ngaya ngakhona, ngathi ngathuka qhamuka imoto ngayibona ukuthi awunayo imoto iyajema lapha. Ngafike ngagudla ngaqonda ngqo kuyona ngase ngifike ngigudla, kwangathi ngifuna ukuyiphosa kwifence yomuzi. Ngakugudla nganqamula, hayi angilandele. Sebekulandela bayadubula-ke manje. Ngathi ngithi ngiqambe ngubona umgwaqo ngiyophumela kuwona-ke manje lozongifaka emgwaqeni wokubaleka ngiyophumela kulozongisa eMlazi. Hayi mfethu ngangixhunywa i-Chap Security. Kwakuxhuma i-Chap Security la. Wawungena uChap, waqhamuka. Hayi siyasha isibhamu. Siyasha isibhamu, hayi indaba okudlala. Ya siyasha. Hayi ngithe mangiphumela eplanini emgwaqo kanje. Hayi ngayizwa kufohloka i-windscreen ngemuva. Ngezwe ukuthi hayi bayishaya-ke manje. Sebeyishaya nangophamgani-ke manje. Hayi badubula imoto. Hayi caca ukuthi i-traffic engwelisela ngale eMlazi angiyitholi, iyangiphazamisa. The only way yokuthi ngisurvive ukuthi ngithathe i-off 10 leyo ngena ngaseSphingo. Le moto sefune mangena nayo eSphingo, ngingene nayo ngiyonqamla ngako Medical Towers bese ngifike ngiyilahla ngale ngako Shoprite bese ngehla ngene esiphithipithini. It's unfortunate ukuthi konke lokho akwenzekanga, kodwa ngayithatha ngayifaka angena yanqamula. Ngathi ngifuna ukuthatha i-off 10 engena ngaphakathi eSphingo Hills yangenzeka kunemoto eziqhamukayo soshayisana. Ngangiyiwelisa irobot, ngangiyiphosa yayobheka ko-Medical Towers, ngiyodlula ngase-police station. Hayi lali isixhumi iveni, nali iveni lamaphoyisa ade liyimele lapha. Hayi lali isixhumi, sengijahwa iveni yamaphoyisa, iy'moto ze-community, ngizojahwa ama-security chap. Athi ngiyangena ngiyahamba, hayi babebela. Ngathi ngithi hayi babebela. Mfethu imoto ngaqhamuka sengiqhamuka nayo ngoba ngingenana ngalomgwaqo kaShoprite wangihlula. Ngaqhamuka sengiqhamuka nayo imoto la ngase Pick and Win. Ngafika ngayijama kulelo robot lapho, ngathi mangijama kulelo robot lapho ngangehla ngangijomba ngabaleka ngenyawo. Ngabaleka ngenyawo ngithi ngiyangena ngaphakathi eSphingo ngibaleka ngenyawo. Hayi vele sekulukhulu ukuthi badubule direct, abantu baningi uyabo. Sekulukhulu nami abantu sebevulwa ilento ukuthi endleleni bangangivimbi, ngiza kubona njengoba ngibaleka isibhamu ngisiphethe ngesandla uyabona. Nami ngisenginakho lokho njengoba ngibaleka ukuze babone ngiza kubona ukuthi angiphethe ithoyisi ngidubule emoyeni. Hayi bavuleke abantu. Kanti la sengikhanda khona itarget yamaphoyisa ngangingaboni mina uyabona. Hayi mfethu kwacaca ukuthi ngathi ngithi ngiyothatha ibhendi lomgwaqo owawuzongibalekisa ungikhiphele kulomgwaqo wangaserenk la ngangizokwazi mhlawumbe ukubaleka ngiyamalale khona. Hayi washo ukuthi lamaphoyisa indlela cover up ngayo
lawa ngilandelayo khona aqhamuke ngale ngaphambili ngathi ngiqhamuka libangeladlala leli lavele layifaka ngempela enyameni layifaka enyameni layisha nje la eswini layisha ngahlala phansi ngasho ngathi hayi ziyakhala ke manje bafike bengicover up ke fikeke le gengeke nayo lebikade kuyona ijaha fike bengikhahlele bangishayekele hayi amaphoyisa akhuze kathi hayi usesezandleni zethu manje miyekeni hayi kodwa nje akhuza asengibovu ngiyaxaza sengishawa ngisicathulo ebusweni ngoku la nje ngangene ezinye legolide ayo2 shala nqamuka laphelela khona lapha angithathe amaphoyisa nawo asayongididinye epolice station ngithathwe kubhalwa istatement lana ke yonke into ke kuqedwe kubuyele emuva ko complainer bayolanda o complainant ngempela amaphoyisa afakazi ukuthi hayi kwenzekeni hayi siqoqwe kubhalwe kube ukuthi ngiyoginqa ngithatha ama fingerprint ngivula idockets le arm robbery ne attempted murder le yabuya lo muntu owadubulekwa umsebenzi wecala hayi ngene police station hlaleke ngomsombuluko ngoba iyathatha izinsuku nje icala ngilenzeka kolesine lesithathu ngathatha izinsuku ngahlala kwahlala esihlanu ngahlala weekend police station ziyafika ke intombi zami ezingithandayo uGugu noMabonke abasekhaya bafika yabo nje ngiyavakashelwa engishoda ngakho ngiyakusho yabo kanjalo isupport grand yabo not ukuthi basupporta lempilo engiyiphilayo basupporta mina ukuthi babonga ukuthi ngisaphile yabo ofuthi ngangak-understand mina ngaleso sikhathi yabo ngangi-understand ukuba isikhokho kwami ngiboshweke kanjalo mangithola ukuthi le mali engiyiboshwelayo ngiyithathela ekhaya emalini ngithola ukuthi kwakuyimali yayo 63,000 le mali engangiyibanjelwe la ngiyithole cash 63,000 ayibona amaphoyisa evule ichitha basho nalabo bafika kwathiwa imali ayithatha kuthina was 63,000 sasiphuma koyilanda ebank 2000 yabona leyo nto it was 2001 uyophela lezi igabeko zakho zenzeka zonke ngo2000 sishayeka ngo2001 ke lezi ke manje kukhona izinto ezizoloku ukuthi ma-comment kanti manje walokunya kodwa ngizela zishayeka ngo2001 ke lezi manje zonke njengoba ngihamba nawo lo nyaka lo yabo ayikucace ukuthi hayi uyangibopha ke lo nyaka inhlanhla zami lezi ziyacacisa manje ukuthi hayi ziyangibopha uyabo mfowethu kuhlala kwami eDanyane ngizongena khona ngingena mfowethu unyaka olandelayo fanele ngibe nezingane kumele ngibe nezingane mfowethu yabo mfowethu kuyacaca ukuthi right njoba yenzeka ke yonke lento sekufanele ngicabange a way forward yabo sungene ke lo nyaka ka2002 masungena yazala ingane yami yomfana ngoFebruary 14 umlu ezalwa uGugu ugwetshwa ngakhe angagwetshwa ngo2002 ngisahamba istokisi ngisahlela estokisini ngisangihleli angisekho angisayiswa ke manje ku juvenile center sengithathwa ngiswa ku juvenile ngathi adult esemedium A uyabo hayi ngihamba mfowethu ngiyotoka
hlale azale umfana wami izalo ingane yami inhliziyo yami ibhlungu njalo yabo la I'm bail denied anginikwa bail la uyabona amacala serious anesibhamu bathi uschedule 6 amropar in aggravative circumstances robbery nesihluku kune attempted murder ecala leli cala njengoba ngili-attenda ngiboshwe i-police station esiphini ngili-attenda ngenkantolo i-Durban Courts hayi ngilihambe kucaca ukuthi alright ulihambe ngwami uJune uyashaya ngoJune mhla ka-10 yoba zonke lezi zinto zenzeka kuzalwa ingane yami lesibili ke manje uma bazoba mitha ngonyaka owodwa bazala ngokuhlukana omunye uFebruary 14 omunye ngoJune 10 uyazala ungizalela intombazane oqala ungizalela umfana yabona zonke lezi zinto ekhanda ziyangisanganisa ngathi ingane zami ziyazala ngizophuma ngiyibone kanjani uyabo yonke lenkinga lengibhekene nayo ngiyahlala ngithi hayi ngiyacacela futhi ibail ngeke ngiyithole yabo hayi zanyeke kusupportweke khishwe imali zabameli 10,000 uyabona malini bayakhishwa nami ngihlanganisa la vele bese ngino connection omningi kakhulu ngoganga bese nginamabhaya ezinto zeimali zangempela engidayisela abantu futhi abangempela abamina a business to work ngendaba yemali aba own ama tax aba own ama business ngoba bazi ukuthi lo mfana uyangena futhi lo mfana mefikile ayofika nezinto ngikutshela mina besike sihlabe ugwayi engithema sengi-understanda emva kwesikhathi sengiya ngokukhula sengihlele ejele ebengibona ukuthi kunabantu abaceba ngathi mina nje kunabantu abaceba ngami yabo ebengazi ama-callbots lawa ogwayi engithole mina ukuthi ugwayi ama-callbots ama-200 lawa asuke egcwele ama-200 ayinqaba mhlambe awu-50 phakathi engithuke kabi mina ukuthi lawo ama-callbots aweta manje aweta imali eziyela ko-15,000 thina ngalezi ayikhathi zethu abo-2001 2000 esasithi masikuthola siqeleza izitolo ngempela ezinkulu sasibuya siwadayise 1000 imali ebankulu or 900 or 800 ngalezo ikhathi ayeweta abo 5 blocks 5,000 shuthi uma ukudayisa ngokwe price yokwebiwa yokutshontshwa shuthi ayeho 7,000 edola yabo mawuzolithenga straight shuthi umuntu wakhona sasingababamba thina ngo 3,000 to 4,000 but saswadayisa 1,000 ngoba sasifuna imali esheshayo uyabo so bonke labo bantu ke hayi imali yabo ngiyibonile futhi ukuthi kunabantu la ngaphandle abayidingayo into ye-crime aba-right abanumzana omama bemizi abondla ngebantu ye-crime kodwa elandwa senti uyazi ukuthi methenga into ebafaneni eyilungise eshayela iliphu yena uyithatha seyidayisa imali engaka uma ethenga into kanje engayingenelanga ngesitolo yena improfithela kangaka njengabo ogwayi mezothenga amakesi abhiya kumina ikesi asithi njengoba lo 250 manje melithenge ebafaneni bemdayisela ngo 150 yena ebuye lidayisa amaluza amakhothi ugaina more u150 bakhe babuya mhlambe bebathathu so icrime isiza abantu abaningi yabo ngendlela enganakekile ngakubona lokho mina sengifuna imali zabameli
ekhaya bekhokha bekhipha abameli ama-appearance okuzoku-attendela enkantolo so la mfethu uma kuqalwa kulelo ukuthi fanele abameli bangilandelele imali ziyaphuma ziyahamba phela nasemaphaketheni abazali nami njengomuntu okade ezazi indlela zami aningele kuBrabani onamatekisi ninje thatha inamba yakhe aningele koSister ubani osisaba nezitolo ingqomondo eyishaya amafrodi yabo naze ezithenga izinto ezokukhoshosho badayisa ama drugs yonke into hayi no mfethu beyikhiphi imali ngithi nawe sister angixhase ngemali 1.5 lapho isibanibani kanjalo iphume kuhlangana 10,000 wommeli enkantolo ukhishwe yabo hayi attend icala mfowethu 2002 ngihlele ejele 2003 2004 ngihlele eStockton 2005 nyaka ka4 hayi caca ukuthi hayi abelungu hayi impela bathi hayi uyobalanda abameli abazokukhulumela kuyoze kuphela imali thina wena siyakudinga wena hayi futhi basuke bengidinga ngempela bengithola hayi caca ukuthi bonke ubufakazi hayi atshela ummeli kuthiwa hayi le ndoda oyimele hayi uzosixolela hayi le ndoda le deserve ijele hayi caca ukuthi okay bayichaza ke lento kabelungu ukuthi hayi mina amacala ngempela kuzomela ukuthi angilahle yabo 204-5 mangikhumbula kahle beku 20 years lo weminyaka yami yabo so kuthe makucaca ukuthi amacala ayangilahla hayi basebesho belungu bethi hayi mfana ngowamacala akho sizokugweba thi base beqala ke bewahlunga ngendlela yabo wathi why masiqala nje sigwebela iamrobhari lo yenzile sizokushaya ngo10 years base bethi hayi ukugwebela i-attempts murder sizokushaya ngo4 years base bethi ukuphatha isibhamu esinenhlamvu okungekho emthethweni konke sizokushaya ngonyaka iminyaka yakho ozoyidonsa nje wena izoba u15 kwakuduma kwekhanda ke lapho ngicabanga angithi uyabona manje u15 mina njoba ngicabanga angicabangi ngalendlela yokuthi ngizodonsa ube u7 years 6 months of which tough sentence kanti bese kuba ushwele ngizitshela ukuthi ngiyohlala lapha 15 years ngizophuma ngino 35 years kushubile hayi nokulungile into zami ngizoyibekezelela abazali baphuka inhliziyo intombi zami uma bengani baphuka inhliziyo ngithatha iminyaka phambi kwabo abangani bami uyabona nje banginika nje le support yokuphoswa kwemali nani lokho engithi ngiyakudinga ogwayi nani kulethwa kumina ngiyakubona nje ngiyakuthatha kodwa manje ngiyacabanga ukuthi ungawushiya umhlaba omuhle kangaka mfowethu umhlaba onenkululeko yabona sengivaleleke kangaka labantu basafuna ukuyongivalela mo ngathi hayi kulungile man ayikho inkinga uyabona ngiyayiqala leminyaka ngiyayiphantinta mfethu yabona ngiyayiphantinta mfethu leminyaka 2005 ngiyayishaya 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 uyabona ithi mayiqala ithi 2013 kube inyangana kuhlangana 6 months uyabo
yangikhipha iminyaka uyabona.